Mocok. Tu di do naik mau cokon dah langsung. Ini mau cokon naik agak salro ibu tu jauh dah jauh dah. Ah, tu di nang lau mengejar nyon ni. So ibu tu korona ngai ngi lagi butuh hepeng. Mocok. Mocok. Dah orang son tu di do lau. So ngono main ni nak. Asal ni tinggal tu jabu lau, asal ni tinggal tu jabu lau. Tu ni do yang lau. Pit asal ron lokko. Buku perlapak ko. Sini dah mau cok. Hah? Saya dulu boleh nak dikolok tadi dah. Asal tinggal aku di jauh tu salah mengerjangnya ti. Sedih ho. Dang na mengerjangnya Pak Ucok. Masih betul ho nang di bagas roh aku langsung dia. Kali terus emosi dah ho. Roi bagas ram. Hah? Bagas ram perwa. Ho benar sih betul orang langsung di bagas rakon. Dak kalau di bagas ram ya dong. Saya dulu saya nak ikut dong tadi dah ho. Hori bagas roh kami Pak Ucok. Iban na siri dulu ho wow. Ibu tahu dah mau cok makan nasi dulu ho. Neng majalo he pengau tu ho. Neng lah jual dong aku minum tu. Neng merdemba tu ami si. Markatu mang namaru non. Dia macam pengi jo. Dah ngadok kepeku Pak Ucok. Malenok tu ho dah ngadong. Tutu nai. Doh hapina di bagas roham. Benar siri dulu ho wow. Ali di bagas roh aku dang di boto ho nah. Leneng dong ami do di payu tu minum tuak merdemba tu ni mudi kodean. Tangi pikir ho geleng mau mersuk langsung dia. Ido pe bagas surah miate. Mau oro geleng ta? Sekolah masuk ke sekolah tak palayan. Tak bawa sekolah waro. Ido boleh pikir waro. Dia jadi pengen ikut do. Saya dulu jalan sendek ke soal ngilek kok. Lagi situ persekolah di taring ngati ho. Tapi rokok tu nak yang Pak Ucok pergi hari nai. Dah ngaduk kepeku nganiko. Aduk kepeku. Ijabu doa. Ali kadang dijabu dah pok. Mau betul orang menang tu dia lau. Aku mau tunggu sedih orang. Ali boleh tiba nungang paling ngang merpungu dong amu sama menggusipi merokan. Igusipi ho marungang akan terjadi ikan. Itu kan. Dang na manggosi Papa Ucok. Ibu tu orang selalu ngomong langsung dia. Ya ada berekko manggosipi. Ya berekko hu hata-hata ya kadang aku dah. Itu nasi di dua peho. Pasal orang dapat tujuh ho. Maka anak seli-seli ko sukuno mo datang Pak Ucok. Sedia ho ni mo baru belum mula ko karejo sukunao. Na terjadi to kadek denakon. Songo dia mersogo. Pala pagajang so nari si Diru. Ala mo wala dong amu dari pares ho. Dang polo sa pagajang niku. So nari pa bu. Si Diru pa ho basa dang dijago na. Mangutang tu sulmaan. Mangutang si boto ho merso laujian na madek denak. Ikolo na suri wang sekolah 2 bulan, bulan 5 do bulan 6. Betul do? Tolo geleng mo sekolah betul ho do? Asal lu berekko hepeng. Merso geleng mujian. Bulan 5 bulan 6 muang sekolah nek lunas. Na tului. Betul do? Sedia kon adong so sejuta pek dijolomi. Sedia lulu akui. Na mang lulu ira to mak sorno pan. Atong tol 15 ni pe mak ucok. Ngala mang usaha kebutuhan nek kageleng to do pe hurip ho. Lao sejab ho ni manggosibi ho. Jadi buha do. Adong lu jai rabok mo hepengi. Dah ngalong dapat tu, makanya ngapusing otak-otakon. Jadi pada memang coba ngalong dapat mu apa? Pada aku bawa tidak ngurus aku, makanya aku lan emosi pikiranmu, dah aku kepeng di pikiranmu. Ikut kau mangalulu ikut dapuk sabor nginon, sabui halaki ujian bersugut, ingoti. Beda mau corak mangalulu itu sedih malulu aku yang sejuta. Agak salah nih ya nakin. Itu orang sing pikir aku tu inatakku. Apa ini mikirun kilen juta di pas sekolah ni kilekku do. Urut so dia muruk-muruk. Kalau mikir dong aku san minum tu mendam. Nabuana mau nanti. Ama masuk namu. Tu kilor aku pedang boh penu. Gapit tolong dong aku perjulu sari. Ay nasong namu mana yang contoh ni ama sirewon. Ama mana star pakai. Dong apa sih? Maray do ko na ama si Regon. Ama no star pakke.